Sala asin horong may rohan na buhay pagungok kita di bagat sorhon di mana mengikuti pamasuk-masuan ni yang nami dot buru ni huye madade ma perjuru rohonon nami ku pagule ni huria pimpinan jemaat khusus GKPI berlejilang perhaladu majelis dohot jemaat nangsongani singer pemain musik malati tontok rohonon nami tu hamuna kalanong dohot daina ala dili dio kamudo tikimuna na akai imam naraho mandohodi amasuk-masuk ni anak nami dohot paruman nami di bagaja partikeno kami mewakili suhut parana madok mulai digoreng ma basat kami tuhamuna seluruhna nangsongani ma dihamuna malaki dong dohonon nami tuhamuna na berjuluk hula-hula nami rajai putih tulang nami rajai siregar sormit gona tulang nami siregar siritonga nang somani tulang nami rajai purba dot hula-hula nama kamarani rajai siregar ritonga siregar dongor malaki mata tong dohonon nami tuhamuna hula-hula nami di tiki muna na arkai di mana mangulukon anak dohot paromen nami majalo masuk berbogaso di bagaja partikeno agi itu gabi keluarga sirul na sila di jolota terlumubi ma di joloni tungani malaki matok tong dohonon nami terlumubi ma tuhamu na hula-hula nami rajai lubis matututi na mangudur hok kita anak nami nagade lamuna burumu nagade paromen nami nang majalo pa masuk perbogasan da sinde di bagasan partikeno anggiat matutu di kanyanta siang giat ma di masuk buat sama rumah tangga da sida asa gadi gebuin keluarga sinde pun da sida di juluk terlungubi ma di eroban ni debata molotuk ke holan hata modal na bulan basatan itu kita Tuhan ma nama masuk kita langsung simpul kita siang ingananon asarapak manita inalaho mangawan lidah nalas dohot minum air sitio-tio hukum majalo dohot mangalehon adat sihabatahon nahobar di sihabatahon molotung anong dobelihita na sasahan udangan nami nas omma udangan nami tuhita sa luhut nasarat udur kita tuinganan naung kusitiaw kami terlumumi mga tubay-urus gereja las omma udangan nami na resmina tuhamuna kadanong dohot dainang asa udung mahinda tuinganan na ukubara di kami ima gedung serbaguna hakai kapling lamang na arong di kapling lamang las omma udangan nami tuhita sa luna Tuhan nama masuk-masuk kita sa luna butima jadi model tema perjulu tapas satu tuhata dilas nirohan au sangat kita di bagasa sadario ima di dos kita hita anak guru nung sikobe tapasah di anak kota tuna boso di tuhata di tonga-tonga di huria na lubar sangat dihami pimpinan di huriata GKPI nadong di gananon ima amang pendeta na lubar sangat dihami salud na paghalalo majelis di huriata GKPI soni manang luhut jemaat soni masaluhut na manami inanami na lubar sangat dihami model babak juluh basakat kami tuhamu saluhut na diholong ni rohamuna buih hitam karena tapak rapudul dinamenyaksikan pemberkatan najinalo di guru nami dohot helanani sian huria di Tuhan tak hikihikina kosong namu bersama bihani di hamu hula-hulanani rajai sibajuta saluhutna horong ni hula-hulanan horong ni hula-hula ni abang murunan di bagasa partikeron nunga saupe perpadanan na bagi mahiti-hiti pemberkatan ima di anak nami
jalan resmi deh amang guru anak munai gabi helangan jalan guru nami gabi palomay mo holang para dato tayo naman ng pasikopon nalaw si Matugota hobar tu habala hotay muli ati mali kamu hobar tu buo no pinabuo muna Tuhan ima inapatupahan ulo tayo tatutu lasima tong pahotong nami Tuhan Musa nung namanami na nang dohot pagulan ni Hudia sudah jemaah ni Hudia dari gabi kapling lama asarang guru may tatutu mangulong pon ulaon nanay patupaon nami kedua belah pihak parangan kong pargoro ima di gedung serbaguna hakai kapling baru las disiman mo namanginan patupauta so las niroha madikihiti si panganon las ihukma tu para datoni ima dinganan no pinanay na mangkoro nami marga si matupang ima di seberang ni kurian taon dakpola dawade conok do siano jadi solima haka siap kami parboru nauli jalan dari kabau do tadi bahasa dari tangyak kami saruna tutuhata mulai apa horas madina saruna